Yaitu ampai ko to mangilaw pa dua mitu non lupa lino madeceng akhirat madeceng atau lepa pula pinaraka. Pinaraka wadi jajo ko lino pa. Mega tahu pak mangoto boleh oto boleh susah. Mega. Ia mo talluwe kadua mitu lette lino akhirat ya ko akhirat ala pakanga pinaraka ya ko lino asan nasanga cinampa. Ia miti lauhi annanungan nalato sorimonri. Yan tu ampai makada rabbana atina fid dunya hasan lepani. Tapangulo ko po nga Allah Ta'ala titay na tarima po nga Allah Ta'ala napa tilaw na nalingi po nga Allah Ta'ala iya ko latuy pangulo tari po nga Allah Ta'ala tapakanjaki paringarata napa aja na tabagi duway tapasi dinero paringarang alalangan na miya to paringarang waramparang iya Cina lari loko po nga Allah Ta'ala natasingkaru tapa rewa iro iya Cina napa ilaw rin po nga Allah Ta'ala na salama ita sa panyo kolino akibuara nilala tama pa takibuara nilala apa makare guru te ko demo akibuara nilala namo pe ko bate mo mapala dito gano la tama akibuara nilala kinru ilalan na iya ko dalle ya cinai pa akibua kilala ke galalan na aja tap asidakai tasappa itu nre masidaka tapi ya ko talengi tawe ya tu bangi pau angka papedale na po nga Allah Ta'ala ilaw doang ang itaw nun ruye pole na tambaywi yarega na pabole minasanna ya ba mo tu ipaw ko na terko to mabere aja takada nga pa bere ku sakka ku cede alani nang kamuanre din ako to guguruta maka den ka papedale na po nga Allah Ta'ala ilaw doang ang inun ruye pole na pabole po nga Allah Ta'ala minasanna iya tu na paguruta maka dia mo tumpaw na ako mabere ko apa iya tu dale tanyati ko pun na po nga Allah Ta'ala wija mung kau to na tanyati le na maka alena bitumita maka reso tapi polo ko mitupong jadi itu dale polo ko pong Allah Ta'ala iya mi bawa ilaw non roye pole yatu na pabole minasana aga minasata yer takatai ya ko pure mangilaw do makoro pa tasaparang ilala tam aja tatutukan ilala apa iya nang katauliwa seke na panapa yero na baca pajayiwi nega ganola iya masigi pak wadi de na silapa tawe tama na sabak mega pintun na takibuar ngi pintu lelewali itu papedale tama apa ya ko dia takibuar ngi pintu apa ya tu pintu pak buka ya tu pintu pak dongang ya tu pintu lala non roy pongan la Ta'ala na tutu mopi na tajangi pak dongan na atah na sabak pak dongan na atah na sabari dan cejata law ribuan na ya tu pak dongang yona aja tilawi kolino ko sukuru bawa ni tapi ya kong kagaga ta chinela da tapangulo ya tu cide ya tu pasan naguruta napa terakhir maliwala de batu pak tagoncingi atu tungat tatalupas salam iya mo dala Ta'ala to ina kada guruta iya panawat ding lai tarima pak dongan na tawe ke iya kolappa ipole andre harang ia komelo imatarang atina teloripun nama sompa aja monre andre halala okay. Ia komelo ko itarima sampajamu lolo padongang aja monre andre harang ia komelo ko matarang atimu makasibelo ripomu aja monre andre halala aja tomuan re anu tamanasai ko punna maka damawatan na yat andre harang kullu lahmin nabati min haramin panaru auladen tungka anu harangi api neraka pasusu yang kedua aja monre anu halalae anu mak barakae panak monre aya na tupak na mawata anu halala aja monre ya ko monre anu halalae de nai calla tapi de nulle pasiangi atimu makasiwe loripom ya ko meko mata aja ngatimu makasiwe anu mak barakae monre ke gaya sang anu mak baraka biasa upa ya sengan umak baraka na palingang ite we palla nasaraka pinapayino iya ko napali bawa meja tinung palina kang ite andre de nakadatan re bismillah aja na pala nolodo orang ite we palla halala ya tu tapi aku de nasaraka de nak baraka na saguruta siang kapi lahiran na batin na pahalala mabaraka itu gagana yang ketiga aja monre anu tamanasai na ya sengan anu tamanasai ko punna iya di pak koto tamo warung itu masih diisi panampai wajah iya guruta den iya kota warunge namelo manre tapa makat itu bawangi di tawe milau tulung mali macina kak manre papedaleta nalingi dui na wajah ijolo napa manre yo pidi mas sopi napa wajah to
ya nana kada guruta pada mina kalau ko malay buah pona tawe masopo pura pimuan re buah pona napa kalau milau itu sama ko lepa ko warunge muan re yolo napa muwaja maraji mema payola raji mema to ya ko tulle jaga yaro insyaallah yaro na ajatan re anu harange na itu la ibadah ajatan re anu halalae na sabak na patangi tiba tungan na ko meki mataja ngati tatandre nu mabaraka tapi ya ko de tulle parangi tandre anu halalae takurage lalu aja lalu tandre anu harangi ya kode tu le dapi mak baraka halala itu nah ya kode tu le dapi halala aja lalu tandre harangi ya tu tutu lalu ya ronu harangi betungan na iya perlu tajaga sakira nyana rupa pangolongi mamagi-magi na barakat ada